mangikubisa enkonzweni bathi amaqala inkonzo angoba phakathi ingafuni inkonzo kakhulu ufike ngihlala sixolise kakhulu bazali sithola uJesu ngekho asengingasabi ngimele ngingabakhosela hlala njalo ngithukile bazali kunalelo esiyithandayo ngempilo bazali ukuthi ukubona abantwana bakaNkulunkulu behlangene emoya munye ufana namafutha evangelini ka-Aaron. Amen bazali. Bazali ngibonga kakhulu ingoma yasizalo ethi iseyilo ibe sikhulumane ukuze nami ngibonge. Amen bazali. Ngibonga lento enhle kangaka bazali. Mina bengingakhona ukuthi usebenze izalo ezingabuye ukuthi siyaye enkondlweni yakhe. Because they all believe ukuthi lo muntu uyifele. Namhlanje nonke ngiyophuma nesinye isongo ngikhethelezi. Ukuthi hayi nje umfana omncane kodwa waphiwa uNkulunkulu. Maybe kunabanye abazosizakala namhlanje bazali. Ngokungena nje bazali. Ngoba lithi iBhayibheli kunendoda njalo ekusinda ngesililo. Njalo uma kufanele ingene bese kuba nomunye owehla ngaphambi kwakhe. Kunabantu namhlanje abadala babekade befuna ngibasize. Njalo uma bethi bayeza umngane wabo ufika ame ngaphambi kwakhe athi ungayi kakhulu. Namhlanje ngizothi kuwena uzobona izulu elisha nomhlaba omusha. Abaningi abasazi isibongo sami bazi leliyagama nje abalibona laphaya cha igama lami akusona nje isibongo sami abanye bazoqala mhlawumbe ukuthi ukhethe nezangalazi ngilazi la kodwa nje lona lapha kufanele nami ungazi ngiba isibongo sami bazala nomzozo yayi mangikhuluma ngiphandle ukuthi umntalalela ube nalento kuthiwa ama-listening skills ukuze ufunde something uma ufuna ukufunda leni. Mina-ke ubona ngihlakaniphile ingoba ngifunda kwabalingana ngokokuzala bazali ngizala le e-ECK endaweni eSimon Freire sengikhula bazali bakhula ngawufika la eZimbabwe bengimnika i-biography yamncane in case awungazi ukuze uthi uyakudinga isizulu ngiyakudinga isikhoze naye isilungu ngisifula kanjalo kunjani. Ngithanda bazalwane izwi elivuliwe Efesu 6. Okay, ngibhala cela ukuthi ngoba ngathi ngiyayibhalela nje nakaningi. Kodwa Efesu 10, ukhona Efesu 6. Ngicela ukufundela ngoba basabheka ushutha-ke ko-online verse 3. Efesu 6 verse 10. Izikhali zamaKristu elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Amen bazalwane. Ngiyaphinda ngiyasho futhi Efesu 6 verse 10. Even though I'm not going to school, I'm going to school. This summer, I'm going to go there. He now comes in one week. Amen, Lazarus. This one, Lazarus, is Puma, Omun Tanda, yes, the name of fire, that's all the Puma, Papa said. Sistema Super Satisfaction by me, says that I go to you. Over school, the spirit of the people. So, they call it and man he had been as so many stars. Over there, if I will whom I want to do, I will start in the way and for me. Then I was a little face. Then I'm such my sending up on this. The particular man born who's Zion and had arts. Uzayo ngasosikhathi nasiyenza manje kanti ukuthi yonke iqala la uzayo ngisho nenyanga nayo iqala iphuma la uzayo. Amen bazalwane.
avemphatha kamuntu osindisa zasindiswe nangenkolo yakhe athi mina angikhonzo ufile. I'm sorry to say, but loyo muntu ngithi usuku. Ngoba wonke umuntu ngempande uma uthola umkhonzo ngasekho uAbraham wayengaphika lithi thina laAbraham ngiphinde mbuzo ngawuza lapha ku-TV manje ngibona sengibuza la kunina la nonke ukhona yini okwamphupha uJesu phela bazomzonda bazana nizomzonda kwebuhlungu kwehle kabuhlungu kodwa ngikhuluma iqiniso elimsulwa akekho noyedwa okwaphuphuzisa bonke labantu okukhulunywa ngabe eBhayibhelini akekho esimazi ukuthi lakhe wade nefika kanjani kodwa abamkhulu wakho uyazi wapha kanjani futhi kumele umkhonze noma ungazi uyidimoni kodwa loyo muntu uyamphupha ebusuku uzowahlula ngizoshumayela kukuhle sishumayele kukubi noma kunjani uma uthi ngempela lo ngasekuyidimoni pho wabe nesipho ubuthelezi ugajeni usuluti wabe nesipho bayahlupha abantu bakithi ngoba sifike sakhuluma iBhayibheli kwathana iBhayibheli silinikiwe kumasenikile kwathatha usanda kwabili ususele nakususa ngoba sefundile bayakhuluma isilungu esikhulu abangesinana yakhona sabazalana ngimzelo lebese uyakhuluma umhlobana ikhaya zikamoya noma singahlona ikhaya kodwa inkinga yokuthi inhliziyo yakho uma ungayithathanga nawe esonto washiya inkinga ngaphandle wangena nasesontweni awukayihlobo leso kunabantu abagqoke ibhulabhula kunabantu abagqoke amajazi omama bagqoke ibatashiye kahle kodwa inhliziyo ayigqokanga lezi ngane amantombazana kulezifeyiswe ikhulula kwakhokeni abasakwazi kuyakini bakhokeni ngoba bathi uma bekhuluma naye niyithathe lezo zinto niyihambisele abangane sinothola abafundisi onethi malumile ishumayele epulpiti abantwana basabuka abafundisi kodwa silokuba ama-boyfriend kuney'ngane esingaziyo esonto kupheza abana ngoba ingane yesabo ukhombule umfundisi bazalana sishumayela kakuhle sishumayele kukuhle amen bazalana kunamfundisi ibhishophu elaziwa ukuthi ibhishophu kodwa phakathi ensuku utholakala edakiwe amen bazalana bathandi iBhayibheli bazalana lithi iBhayibheli kunendoda yake yatholakala edabini abathanda abanangokwezifeni kodwa bamthanda benza njani bavale ihlazo amen bazalana bangakho abayothola umkhokheli esenkingeni bese bethi umkhokheli siyabona ihlazo lakho kodwa sicela ukumbhala abasekho abambhala ihlazo kodwa sebeyadlula abantu bathi sifuna abantu babone ukuthi intobole kaphele amen bazalana sizothathisana kodwa masithathisana kumele sitshela amaphoyisa kufuneka befundise kufuneka abakhokheli abazobafektha iy'ngane sithi noma iy'ngane sinenkinga zazi ukuthi kumele ziyothulula kodwa i-option akungabi yintambo ukuthi niyihele iy'ngane sezakhetha uyibulala ngoba bayazi abasanani abahamba bawuphusela kini ngoba umkhokheli ngithi uma ngiyomtshela ukuthi ubaba wengane uthi ebesithatha lo baba engane ejole nayo sinabakhokheli abangazazi noma abadala noma abancane phela lento bazalane asiyibheke ngawo WhatsApp kunezinto okumele niyiphoste ngoba kunezinto okumele niyiphoste ngomama kunezinto obona ukuthi lezi ezey'ngane kodwa thola umkhokheli ngiyikulayo akubeki bazalwane uma uzothola umkhokheli noma ibhishophu noma umfundisi usebhishi fake
show ya. Sisi tunapata sisi kubwa la. Na hizo kubwa. Haikuwe bazara leo. Kuna wale bazara na watu wamependuka. Akamazi utukola wewe. Iki ngoma maisha utishukanisa mzalwa. Kuna zidobe nishukanisa. Iki baki maubanda banda, maushita shita se. Amina sana. Jambo hili kubeba kwa baba. Usafiri kama jana za kufundishwa. Kwa kinga yuti. Sasa kwa shumaya kwa sasa kutabaza na ndeze soto. Kuna siku masi kuruma kuchaye kwa kurulo oba uzo uyeka lo fani ba uzo sunga dile asa fani ba ya kunyo kekashi atonya maise kuko zona bisho ati vele fani ngomthanda lo nalo mina lamthanda kanti zokhola kubishop lo muzo kozwe amina sala mawupethi kosi ngeke ngazami lalela ke mawupethi kosi no Satan umile kuzwa na ile ile kosi au nani kile kimechele kunatela usitele yokiko imani ile kosi Satan ngeke usema mbona kunyambela na pela leo kwa Kristo ni agenza Satan sokimina umuntu oqala kinga ngayo lokhala la endini ulima ngomako wakho no ulima ngomphela wakho bekhiwe ngababa kuna mtu bazana njema hata sasa kibabu tayari na nani sasa tayari sio ndio jamaa yeye ndio sasa kwa wape maana wasela wape kibabu uno anataka maji ya batela kingi usapira mambo wape ni waise ndio sasa ni kwa jamaa sasa ndio sasa Lala nzoti kwa nataka. Gizoti usakenzeka noma yini. When the devil puts a full stop, God begins to use it. Ampuza mkichwa. Mkichwa anaanza kupuza. Sasa anaanza kutanda. Oh, kwa hiyo mjolo. Sio kama sisi. Keep on walking. Something good is about to happen in your life.